Muraho neza abakunzi ba Bonerabayo Official, njye mva kuri micro nitwa Bonerabayo. Benjamin Sesko, umusore ukomoka mu gihugu cya Slovenia, kimwe mu bihugu byari bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, ku myaka ya 21, ikitakiri inkuru nuko ngo ari umukinnyi wa Manchester United ndetse kugeza mu myaka 5 iri imbere. Bene wabo na ntumwa Yesu Kristo yitwaga Thomas, babyemeye neza ejo bundi ku cyumweru amubonye mu kibuga umukino wahuje ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Manchester United, nubwo byarangiye ikipe ya Arsenal itsinze ikipe ya Manchester United. Ariko se ubundi usibye kubuzi ko yitwa Benjamin Sesko, akaba afite imyaka 21, akaba yarageze mu kipe ya Manchester United avuye mu kipe ya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage, agatangwa miliyoni zigera kuri 55 z'amapaundi, agasinyira Manchester United imyaka 5, wabarigeze ibibazo bikurikira. Benjamin Sesko ubundi ni muntu ki? Urugendo rwe mu mupira w'amaguru kuva akiri muto kugeza ahageze ubu ni uruwe? Ubundi se kucyafatwa nk'igisubizo ku bibazo Manchester United yari maranye imyaka 6. Ese ubona uyu musore azabuza n'imikino ya Manchester United mu mishinga y'umutoza wayo mushya Ruben Amorim? Ibyo byose nibyo tugiye gusesengura no kuvuga muri iki cyegeranyo. Ngwaye ikaze, waba uri umukunzi wa Manchester United cyangwa se umukunzi w'umupira w'amaguru muri rusange. Reka tuganire umupira. Mu myaka 3 ishize mbere y'impeshyi y'umwaka, Manchester United yari maze igihe kinini cyane ihanganye n'ikibazo kidasanzwe nyuma y'igihe kirekire cy'intsinzi zidasanzwe zibihe byose za Sir Alex Ferguson. Nyuma yaho Manchester United yatangiye gucika intege mu busatirizi. Abakinnyi benshi yagiye igura bagiye baza bitezweho kugira icyo bahindura kuri icyo kibazo, ariko nyine benshi ntibashoboye gukemura icyo kibazo no gutanga umusaruro uhagije. Mu mwaka wa 2020 Edson Cavani yaje mu kipe ya Manchester United avuye mu kipe ya Paris Saint-Germain yitezweho gutanga umusaruro kuko nyine afatwa nk'umukinnyi ukuze, wabonye byose byamufasha kuba rutayizamu mwiza, ariko nyine imvune n'imyaka y'izabukuru byaramugoye bituma atabasha gukina imikino myinshi. Mu mwaka wa 2021 Cristiano Ronaldo yagarutse muri Manchester United nabaza nk'umucunguzi, ariko nyine imibanire ye n'ubuyobozi bwa Manchester United bituma urugendo rwe muri Manchester United rurangira nabi mu mwaka wa 2022. Ingingo yasize izamuye impaka z'urudaca ku bijyanye n'imiyoborere Manchester United yari icyo gihe. Mu mpeshyi y'umwaka wa 2023 Rasmus Hojlund yageze mu kipe ya Manchester United avuye mu kipe ya Atalanta, yerekanye ubushobozi bwe bwose ku myaka ya 21, gusa imikinire ye no kutamenyera umupira mu Bwongereza yatumye kumwishingikirizaho wenyine biteza Manchester United ibibazo. Mu gihe cy'imyaka 2, umwaka wa 2023, 2024, 2024, 2025, Manchester United yagisoza ku mwanya wa 6 cyangwa se wa 7 muri English Premier League ku rutonde rw'amakipe yatsinze ibitego byinshi. Mu mwaka wa 2024, 2025 Manchester United yatsinze ibitego 59 gusa mu mikino 38 bakinye, mu gihe ikipe y'umukeba wabo Manchester City yatsinze hejuru y'ibitego 90. Iyi mibare itayerekana icyo kinini cyane kiri mu busatirizi bw'amakipe yombi. Marcus Rashford yagiye adakina imikino myinshi cyane kubera imvune cyangwa se kutitwara neza mu kibuga. Anthony ntiyatanze umusaruro nk'uwo yari yitezweho. Sancho yagiye atizwa. Garnacho nawe yarakiri muto cyane kujya atari guhita umwataka ikipe nka Manchester United yashingiraho. Ibi byose byashyize umutoza mushya Ruben Amorim ku gitutu kidasanzwe. Abona ko agomba kongerera imbaraga usatizwa Manchester United kugira ngo abashe gukina umupira wihuta, pressing idasanzwe, byose akabikora agamije gutuma Manchester United isubira mu itsinda ry'amakipe arwanira igikombe cya English Premier League. Amakuru kugura rutayizamu Benjamin Sesko yatangiye kuvuga ku ikipe ya Manchester United kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka. Icyo gihe amakipe atandukanye ari mu rugamba rwo gukurikirana uyu musore wa Leipzig, aho nyine amakipe yari mu ikipe ya Arsenal, Chelsea da Blues ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Gusa Manchester United niyo yagaragaje ubushake bwo gutanga amafaranga menshi cyane kuri uyu musore hakiri kare kurusha andi makipe yose yamwifuzaga. Manchester United yatanze miliyoni 55 z'amapaundi hamwe n'amafaranga y'inyongera ashobora kuzarenga miliyoni 5 z'amapaundi bitewe n'imyitwarire uyu musore azagira mu kipe ya Manchester United ndetse n'imyitwarire ya Manchester United mu marushanwa atandukanye izakina. Benjamin Sesko yasinye ikipe ya Manchester United amasezerano y'imyaka 5 kuva muri mwaka wa 2025 turimo kugera mu mwaka wa 2030. Mu masezerano ye hongerwamo n'amahitamo yo kuzongeraho undi mwaka umwe nyuma yaho. Fabrizio Romano, umunyamakuru wizerwa na benshi cyane ku makuru agezweho mu mikino, yaranditse ati "Here we go. Benjamin Sesko to Manchester United is complete. 5-year deal, medical done, and both clubs has exchanged the contracts." Ikinyamakuru The Athletic cyavuze ko Ruben Amorim ubwe ngo yagize uruhare mu kumvisha Sesko ko Old Trafford ari nzira nziza, amubwira ko nyine azaba umwataka wa mbere mu mushinga. John Molter, Sporting Director mu kipe ya Manchester United, yavuze ko kugura Benjamin Sesko ari igikorwa cyo kongera imbaraga, guhuza ikipe n'abafana, kandi ko nyine ari umukinnyi ufite imbaraga n'ubuhanga bwo kuzamura urwego rwa Manchester United mu myaka myinshi iri imbere. Gusinya kwa Benjamin Sesko kwafashwe nk'ikimenyetso cy'uko Manchester United isubiye ku isoko ry'abakinnyi ikagira gahunda aho kugura abakinnyi bakuze cyangwa se bafite izina gusa. Ku mbuga nkoranyambaga nka X na Instagram, abafana benshi ba Manchester United bishimiye uyu musore, baherekanya amafoto ye yambaye umwambaro wa Manchester United, bamwe bakoresha hashtag igira iti "Sesko is ready." Hari n'abamwitaga Slovenia Haaland, ngo ni Haaland ukomoka muri Slovenia kubera uburebure bwe ndetse n'uburyo akina. BBC Sport yanditse ko uyu musore w'imyaka 21 gashobora kuba umwihariko w'umwaka mu kugura abakinnyi kuko nyine afite ikinyuranyo kigaragara iyo ugereranyije n'abandi bakinnyi Manchester United yaguze urebye nk'uburebure, umuvuduko ndetse n'uburyo azi gutsinda. Gary Neville, wahoze ari kapiteni wa Manchester United, nawe yaragize ati Manchester United yarikeneye umuntu ushobora gukina nka rutayizamu ngenderwa. Sesko afite igihagararo cy'umubiri kidasanzwe, ariko akagira ubuhanga bwo gutsinda neza imipira yo hasi. Naramuka yitwaye neza cyane mu mwaka wa mbere ashobora gukinira Manchester United imyaka irenga 10.
Abandi basesenguzi barimo nka Jamie Carragher bagaragaje ko bizafata igihe kugira ngo amenyere English Premier League, ariko nyine bakanemeza ko ubushobozi afite ngo buzafasha Manchester United. Benjamin Sesko ubundi yavutse ku tariki ya 31 Gicurasi umwaka wa 2003 avukira Radesta mu gihugu cya Slovenia. Icyo gihe icyo gihugu cyari gifite abaturage batageze no kuri miliyoni 2. Uyu musore akiri muto yakuze akunda siporo nyinshi, ariko umupira w'amaguru niwe wari waramwigaruriye umutima. Abo mu muryango we bavuga ko bafite imyaka 6 ngo yari afite imbaraga n'uburebure burenze ubwabo mu rungano rwe. Byatumye abatoza b'inshuti z'umuryango we bamuha akazi na Katawa umunara bitewe n'uburebure yari afite ugereranyije n'imyaka yari afite. Benjamin Sesko yatangiye gukina mu ikipe y'abato yitwa Radesta mu mwaka wa 2009, aho yahise atangira kwigaragaza nk'umukinnyi ushobora gukina imbere nk'umwataka cyangwa se agakina hagati nk'umukinnyi ushobora gufasha abandi kwataka izamu. Mu mwaka wa 2012 ubwo yari afite imyaka 9 gusa yerekeje mu kademi k'ikipe ikomeye mu gihugu cyabo NK Klosko, aho yamaze imyaka 4 gusa. Aha niho yamenyekaniye cyane mu gihugu cye nk'umwana ufite uburyo n'ubuhanga bwo gutsinda ibitego byinshi mu mikino mike. Mu mwaka wa 2016 Benjamin Sesko yerekeje mu ikipe ya NK Domzal, imwe mu makipe akomeye muri Slovenia. Ageze muri iyi kipe yatojwe n'abatoza bamenyereye gukoza impano zikiri kuzamuka mu mupira w'amaguru, bamufasha kongera umuvuduko n'uburyo bwo gukina mu buryo bugezweho. Kuva icyo gihe byari bimaze kugaragara ko afite impano yo gukina nk'umwataka ushobora gutsinda ibitego byinshi mu buryo butandukanye, agatsindisha umutwe, ibipira bicasi kandi byihuta, ndetse no kugenda afite umupira akigirira ku izamu ubundi akarasa umupira mu rushundura. Mu mwaka wa 2019 ubwo yari afite imyaka 16 ikipe yo mu Budage Red Bull Salzburg yamwibitseho nyuma y'igihe kirekire yari imaze gukurikiranira hafi mu marushanwa y'abato yakinaga icyo gihe. Bashyize ku meza amafaranga birangira bemeranyije amasezerano yo kumujyana mu Budage no kumukoresha mu ikipe yabo. Aha niho umuryango we wagize uruhare rukomeye, wemera ko ajya kuba kure yabo kugira ngo abone amahirwe adasanzwe yo gukina ku rwego mpuzamahanga. Salzburg yamushyize mu ikipe yabo y'abato FC Reifering. Ikipe ya Salzburg ifatwa nk'akademi kabo ikina mu cyiciro cya kabiri. Mu mwaka w'imikino wa 2020-2021 Benjamin Sesko yatsinze ibitego 21 mu mikino 29 yakinnye. Uyu musore yagaragaje ko afite ubushobozi bwo guhangana n'abantu bakuru nubwo nyine afite imyaka 17 gusa. Mu mwaka wa 2021-2022 Benjamin Sesko yazamuye mu ikipe nkuru ya Red Bull Salzburg, yatsinze ibitego 11 mu mikino 37, aratanga imipira 7 avuyemo ibitego muri uwo mwaka. Mu mwaka wa 2022-2023 umusaruro we wariyongereye cyane, none yatsinze ibitego 16 mu mikino 30 yakinnye muri shampiyona, hanyuma arenzaho gutanga imipira avuyemo ibitego. Aha ni izina rye ryatangiye kuvugwa cyane mu binyamakuru byo mu Bwongereza, Ubutaliyani n'Ubudage. Mu mpeshyi y'umwaka wa 2023 Benjamin Sesko yagiye mu ikipe ya Leipzig nayo iri mu muryango mugari wa business witwa Red Bull. Mu mwaka we wa mbere no kuvuga umwaka w'imikino 2023-2024 yawushoje afite ibitego 14 mu mikino 31 yakinnye muri Bundesliga, ndetse afite n'umupira umwe yatanze wavuyemo igitego. Mu mwaka we wa kabiri umwaka w'imikino 2024-2025 wabaye w'amateka kuri we, yatsinze ibitego 18 mu mikino 33 yakinnye muri Bundesliga, anatanga imipira 6 yavuyemo ibitego kandi arenzeho no gutsinda ibitego 5 muri UEFA Champions League. Ibi byatumye ahinduka umwe mu bataka bakiri bato bafite amanota meza cyane mu Burayi. Benjamin Sesko yatangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Slovenia afite imyaka 17 gusa mu mwaka wa 2021. Kuva icyo gihe kugeza muri Kamena y'umwaka yaramaze gutsinda ibitego 13 mu mikino 28. Afatwa nk'umukinnyi w'ingenzi cyane ku rwego rw'igihugu, ndetse mu mikino yo gushaka itike ya Euro y'umwaka wa 2024 yatsinze ibitego 5 mu mikino 8 bakinnye, bituma igihugu cye cyongera kwitabira irushanwa nk'iryo rikomeye nyuma y'imyaka myinshi cyane itazi ko risa. Ejo bundi Manchester United yatangaje ku mugaragaro ko yamuguze mukuye muri Leipzig. Ikipe yaramaze imyaka 2 gusa, yamutanze miliyoni zirenga 55 z'amapawundi, maze itimusinyisha amasezerano y'imyaka 5 yose. Manchester United yari imaze igihe kinini cyane ifite ikibazo cyo kubura umwataka ukomeye ushobora gutsinda ibitego byinshi mu gihe gito. Nubwo Rasmus Højlund yari yatangiye gutanga icyizere mu mwaka we wa mbere, mu mwaka wa 2023-2024 United yakomeje kugaragaza ko idafite uburyo bwo gutsinda ibitego byinshi igihe Højlund yaganiriye gukina neza yavunitse cyangwa se arwaye. Mu mwaka w'imikino 2024-2025 amakipe atatu ya mbere muri English Premier League yari afite abatari bake barenga umwe mu mwanya wa rutahizamu bashoboraga gutsinda ibitego 15 mu mwaka. United yo yiringiraga umusoro umwe bigatuma nta bitego byinshi itsinda. Kuva Ruben Amorim yagera ku ntebe y'ubutoza mu kipe ya Manchester United yahise ashyiraho politiki yo kuzana abakinnyi bakiri bato bafite impano n'ubushobozi bwo gukina imikino myinshi cyane itandukanye. Benjamin Sesko yujuje neza iyi filozofi, afite imyaka 22 azazamura urwego rw'ikipe mu gihe kirekire, zashobora gukina nk'umwataka mu myanya yose y'imbere. Mu myaka 2 yakiniye Leipzig, Benjamin Sesko yagaragaje ko ari umwe mu bataka bafite ubushobozi bwo guhindura umukino ku buryo bwihuse. Benjamin Sesko muri Bundesliga yatsinze ibitego 18, atanga imipira 6 yavuyemo ibitego imbere y'izamu. 54% by'amashoti yateye yose yerekeje mu izamu. Icyizere cyo gutsinda imipira y'imitwe ahabwa 60%. Ruben Amorim akunda gukoresha uburyo bubiri bw'ingenzi mu mikinire, abakinnyi bane inyuma, batatu hagati n'abandi batatu imbere. Iyi system ibishingiye ku mpande zifungura umukino no gukoresha abataka bahinduranya imyanya, cyangwa se agakoresha system akunda gukoresha cyane y'abakinnyi batatu inyuma, bane hagati n'abandi batatu imbere. Iyi system yo ifasha ikipe guhererekanya umupira vuba vuba hakoreshejwe imipira miremire yihuta ivuye ku mpande. Muri ubu buryo bubiri rutahizamu agomba kuba afite ubushobozi bwo gufata imipira ituruka inyuma mu bakinnyi bo hagati, gutsinda ibitego mu buryo butandukanye, agatsindisha umutwe, imipira yihuta imbere y'izamu akayitsinda, ndetse no kudatindiganya imbere y'izamu akarenzaho gukina nk'umwataka ufatanya n'abawinga cyangwa se agakina nka false 9 igihe bibaye ngombwa. Benjamin Sesko afite isikarte zose, ibintu bimuhesha amahirwe yo kuba igikoresho kidasanzwe mu mikinire ya Ruben Amorim.
Amorim gashobora guhuza Benjamin Sesko na Rasmus Hojlund bose bagakinishwa mu gihe yabakinye system y'abakinyi 4-4-2 igihe Manchester United nizaba ikeneye gutsinda byihuse. Hojlund ashobora gukoresha imbaraga ze n'umuvuduko we mu gihe Benjamin Sesko nawe yakoresha uburebure n'ubuhanga bwe mu kurangiriza mu izamu. Ibi bishobora kongera umubare w'ibitego bya Manchester United mu buryo bugaragara. Bruno Fernandes akunda gutanga imipira yihuta ibizwi nka through passes no kurekura imipira miremire inyura hejuru y'abamyugariro. Uburebure bwa Benjamin Sesko bwa 1.95 buzajya butuma atsinda imipira y'imitwe igihe cyose Bruno Fernandes azajya yohereza mu rubuga rw'amahino. Umuvuduko we utuma ashobora guhura n'iyo mipira yihuse akabyaza umusaruro mu buryo bwo gutsinda ibitego mu buryo bwa 1-on-1 n'uzamu. Ibi tuvuga turabishingira ku byo yakoze mu kipe ya Leipzig. 39% by'ibitego byose yatsinze yabitsinze akoresheje umutwe bivuye ku mipira yabaga ivuye mu mpande. 45% by'ibitego bye byose yabitsinze mu buryo bwa counter attack bihuye neza n'imikino yihuta ya Manchester United. Ku mipira miremire 10 yagejejwe mu rubuga rw'amahina yashoboye kugumana imipira 6 mu rwego rwo gufasha abari inyuma ye gukomeza gusatira. Mu mwaka wa 2024-2025 United yatsinze ibitego 58 gusa muri English Premier League, ikaba iri hasi cyane ugereranyije n'ibitego Liverpool yatsinze aho yatsinze ibitego 87 na Manchester City itsinda ibitego 92. Kuzana Benjamin Sesko mu kipe ya Manchester United ushobora gutsinda ibitego biri hagati ya 15 na 20 mu mwaka bishobora kongera umubare w'ibitego Manchester United itsinda hafi ku rwego rwo guhatanira igikombe. Premier League izwiho gusaba imbaraga n'umuvuduko. Uburebure bwa Benjamin Sesko utuma agira amahirwe yo gutsinda imipira miremire yo hejuru ku makipe akunda kugarira cyane. Imyitozo n'imbaraga yakuye muri Bundesliga bizamufasha guhangana n'abamyugariro bakina muri English Premier League batari bake bafite imbaraga n'ubukana budasanzwe. Kura Benjamin Sesko Manchester United ntarege ku mbaraga ze nk'umukinnyi gusa ahubwo nyine yanasesenguye ko hagaze ugereranyije n'abandi barutayizamu bari ku isoko. Muri urwo rwego izina rye ryahuzwa kenshi cyane abarutayizamu bakomeye nka Erling Haaland ukina ikipe ya Manchester City, Alexander Isak ushaka kwigira mu ikipe ya Liverpool The Cops, Victor Gyökeres waguzwe n'ikipe ya Arsenal ndetse na Hugo Ekitike waguzwe n'ikipe ya Liverpool The Cops. Ubu buryo abakinnyi batandukanye nuko bazajya bakura mu mikino itandukanye byifashishijwe mu gufata icyemezo cya nyuma kuri Benjamin Sesko mu rwego rwo kwikiza mu ikipe ya Manchester United. Mu bijyanye n'imitekerereze y'umubiri no gukoresha imbaraga Benjamin Sesko na Haaland bafitanye isano rikomeye. Bombi bafite uburebure hafi ya 1 na santimetero 94 n'umuvuduko udasanzwe ku bakinnyi bafite ingano nk'iyo ndetse no gutsindisha umutwe bikaba biborohera cyane. Gusa Erling Braut Haaland afite ubunararibonye n'ubushobozi bwo kwitwara neza cyane mu buryo buhoraho mu gihe Benjamin Sesko we agifite ahantu hamwe n'amwe agomba gukosora mu rwego rwo kongera kuzamura urwego rwe rwo gutsinda ibitego byinshi cyane ku mwaka. Uyu musore muri Slovenia nawe afite ubuhanga mu gukina nka link-up striker, umwataka kubasha guhuza neza abakinnyi bo hagati n'abataka b'imbere kurusha uko Erling Braut Haaland abikora, ibintu bihuye neza n'imikino ya Ruben Amorim ashaka kuzana mu ikipe ya Manchester United. Umugereranyije na Alexander Isak, Benjamin Sesko amurusha imbaraga mu guhangana n'abamyugariro ndetse no gutsinda ku mutwe, mu gihe Isak nawe amurusha ubuhanga n'ubuhanganye mu kugwana umupira no gucenga mbere yo gushyira umupira mu izamu. Isak azwiho kuba technical dribble, rutayizamu udatinya kubanza gucenga mbere yo gutsinda, karita imufasha gukina neza mu makipe akunda guhererekanya imipira cyane. Gusa Benjamin Sesko nawe akaba yihariye kuba nyine umwataka ushobora gutegereza umupira mu rubuga rw'amahina akawushyira mu izamu nta kuzuyaza. Iyo ugereranyije Benjamin Sesko na Victor Gyökeres, bombi bashobora gukina nka tag team man, bashobora gufata imipira iva ku mpande cyangwa se iturutse mu kibuga hagati. Victor Gyökeres afite imbaraga zidasanzwe mu kugundira umupira no guhangana n'abamyugariro. Sesko nawe akagira umuvuduko udasanzwe umufasha gucika abamyugariro byihuse bikamuha amahirwe menshi cyane yo gutsinda imipira miremire. Umugereranyije na Hugo Ekitike waguzwe n'ikipe ya Liverpool The Cops, itandukaniro rigaragara cyane nuko Hugo Ekitike akina neza cyane y'ikipe ifite umupira ndetse akaba anafasha abari inyuma yo gukina neza, mu gihe Benjamin Sesko afite ubwanga bwo kuba goal getter karemano, no kuvuga kuba mudahushwe imbere y'izamu. Ekitike akunda gukina hagati cyane mu kibuga, ariko Benjamin Sesko we yihariye kuba asatira byihuse kandi agatsinda ibitego bye byinshi akoresheje umutwe cyangwa se amaguru ye yose nta kuzuyaza. Ibi byose nibyo byashingiwe n'ikipe ya Manchester United, bituma Manchester United yitamo Benjamin Sesko nk'igisubizo cy'igihe kirekire. Afite imyaka 21, afite imiterere y'umwataka ukina umukino ugezweho, umuvuduko uhambaye ugereranyije n'uburebure bwe, ubushobozi bwo guhuza ibice byose by'ikipe no kurangiriza imipira myinshi mu izamu byihuse. Manchester United nyuma yo kwibikaho Benjamin Sesko ku mugaragaro, icyizere cy'abafana n'abasesenguzi cyaragarutse. Mu mwaka we wa mbere abafana bategereje kubona ibintu bibiri by'ingenzi: gukina neza n'abandi bakinnyi b'imbere n'abo mu kibuga hagati ndetse no gutanga umusaruro ugaragara mu mubare w'ibitego. Nta witeze ko azatsinda ibitego 30 mu mwaka we wa mbere nk'uko Erling Braut Haaland yabikoze mu mwaka we wa mbere muri English Premier League, ariko nyine byibura abafana ba Manchester United ngo barashaka kumubona yinjiza hagati y'ibitego 15 n'ibitego 20 mu mwaka we wa mbere. Ibintu byahita bigaragaza ko mu myaka izakurikiraho yafasha Manchester United cyane. Ku rwego rwa Champions League, Benjamin Sesko afite imiterere n'ubushobozi byatuma Manchester United idatinya gukina n'amakipe akomeye yo ku mugabane w'Uburayi. Kubera umuvuduko ugereranyije n'uburebure bwe, ubushobozi bwo kubyaza umusaruro imipira yo mu kirere ndetse no kugumana umupira mu rubuga rw'amahina igihe kirekire, Ruben Amorim gashobora kuzamukoresha mu buryo bwo gusatira bwihuse quick transition bujyana n'imikino ya Manchester United. Muri English Premier League, Benjamin Sesko ashobora kuzaba umwihariko mu buryo bubiri: gukuraho imipira mu gihe Manchester United yaba yugarijwe ndetse no kuba intangiriro ya counter attack yihuse, bitewe n'uburyo kenshi akunda kuba uwa mbere ku mupira agahita atanga umupira mu buryo bwihuse kandi ubaha amahirwe abakinnyi bo ku ruhande. Ibi bizatuma Manchester United ibasha gutsinda imikino myinshi cyane muri uyu mwaka itarayoroheye mu mwaka washize. Abasesenguzi ngiyo barebye kure mu myaka 3 cyangwa 5 iri imbere, Benjamin Sesko afite amahirwe menshi cyane yo kuba umwe mu bakinnyi bazagarura Manchester United mu rugamba rwo kwegukana ibikombe bikomeye nka English Premier League.
mu gihe azaba amaze kumenyera umuvuduko wa English Premier League, kumenyerana n'abakinnyi nka Bruno Fernandes, Kobe Boateng Maino, Hojlund, Brian Mbeumo, Matheus Cunha ndetse n'amarushanwa yo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cy'Ubwongereza, azaba amaze kugira ubushobozi bwo kuba umwataka ku rwego rwo hejuru nk'urwa Wayne Rooney cyangwa se Van Persie mu bihe byabo, kuko nyine batsindaga ibitego bidasanzwe kandi bagafasha Manchester United guca amarenga yo kwegukana ibikombe bikomeye. Ikindi kitezwe nuko Benjamin Sesko ngo ashobora kuba urufunzo rwo guhindura imitekerereze y'ikipe ku bijyanye n'uburyo bwo gusatira. Manchester United ifite amateka yo gukina umukino wihuse n'imipira yihuse iva ku mpande, ariko kuba afite umwataka ufite imbaraga, umuvuduko n'uburyo bwo kurangiza neza mu izamu, ubu bizatuma arushaho kuba ikipe ikanganye mu buryo bwinshi, haba mu gukina imipira miremire cyangwa se contre attaque zihuse batangiriye mu kibuga hagati. Mu magambo make, icyizere kuri Benjamin Sesko gishingiye ku kuba nyine atari igisubizo gusa kuri Manchester United cy'uyu mwaka gusa, ahubwo nyine ngo ni inkingi mu mishinga miremire ya Manchester United. Aramutse yitwaye neza mu mwaka we wa mbere, yahita ahinduka isoko nshya y'ibyishimo ku bafana ba Manchester United ndetse akanakomeza kuba umutima w'intsinzi zayo mu myaka myinshi iri imbere. Soza iki cyegeranyo reka nkwibarize, ubu urabona Benjamin Sesko muri Manchester United bizamuhirara cyangwa se bizamunanira nk'uko byagenze mu myaka irenga 6 ishize? Shyira igitekerezo cyawe muri comment section. Sesko is now late. Reka twifurize umusore w'Iradise muri Slovenia amahirwe masa mu ikipe ya Manchester United.